ne treba. Mi smo ovdje malo sad guži pa da ne bi pali preko njih i ozlijedili smo, mi smo i danas maknuli. Ali inače su to. Ja vam kažem, smo još govorili o malariji. Šta smo još pričali o malariji? Somaris malariča. Da on prenosi bolest preko krvi. I da se njemu nekoliko jajaša nalazi u močari pod vodom. I kad se izleple, onda taj mali komarac. Mali komarac. Sveđe glav, površi. I onda da je ulovi. I onda ide dalje. Dobro, ali se sjeća netko od vas gdje je UNICEF prvu pomoć poslao u svijet? Ovdje. I to kada? Drugom svjetskom ratu. Poslije. Tako je, poslije. Znači, rat je već završio. Leonora, vi imate dnevnik da im upišemo svima petica danas. Pa imamo sve ove snimke kao dokaz. Dobar, molim vas. Super. Eto, mala škola. A recite, imate vi možda pitanje za naše goste? Može autograf. Pa to može poslije, ajde. Ajmo jedan, da, to ćemo kasnije. Ajde, šta im piće? Ko je vaš četvero glumio one reklame i film zimski? Koja? Zimska, ono. Pik. Dva medvjedja, ljudi. Od nas. Od nas niko. Znači to je onaj drugi dio ekipe. Evo, ajde, davac. Ja vam znam jedan taj dio reklame kada zgrabe dvoje ljudi, onak, iza, oni ne vide. Oni ne vide da su oni zgrabe. Znam, on sajde tek kroz Red Bullom. Poslije svakog gola ste se tukli. Šta možete reći o tome? Nije, to je samo dio igre. Nije, to je samo dio igre, to je samo na terenu. Poslije kad mi završimo utakmicu nema ništa tako. Kad se daju ruke i to je. Da. Dobro, evo ćemo se još jedno pitanje. Ja moram reći da sam vidio tebe i Kostovića u 8. katu da ste pričali. O, da. Nećemo se to. smijali. Malo je Svi smo se isto smijali, malo je bilo. Imao se isto ovako testa u sebe. Da, isto majicu, da. Da, isto tako. Dobro izgleda. Da. Koji se vi brzinom bližite po nam ledu? A ne znam, ja idem brže nek njih dvoje. Najdi ide u natač. Isto je. Ne znam, to ću brzo, ne znam. Reci. Zašto imamo ili zašto nemamo? Ovo smo dobili od kluba, napravili smo sad. Medvešćak sad. Da budu prepoznatljivi. U plavoj boji kao i UNICEF. Vidio sam na Bošu. Prošle godine sam živio, gledala sam i na reprezentaciju, vidio sam Kanada i šio na reprezentaciju. Bravo, bravo. Sad će i on. Tamo dan sportova. Izmeši idem sa grupom na plesanje. Vidio sam zdravo vodani slikat. Drago je. Ako ovdje kliže? Ruke stavi tako, znate. Ko zna kliže? Ko zna kliže? Ja sam vidio Kuši, pa bez brige. Možda se nauči. Pa nema veze, pa tako se nauči. Ali se netko da bavi nekim drugim sportom? Neko nogomet. Ja plivam. Bože. Neko nogomet? Bože. Bravo, bravo. Bravo. Okej, jesi to okej. Mene sad najdraži sport. Samo se vozim. Samo se vozim. Ja ne moram, znam sve. Znam gdje glas kočice, sve. Znam voziti dobro. Imam i za to. Ja sam probao jedan put. Dozvolom ili bez? Nije baš završeno. Dozvolom ili bez? Nije dobro Ti završeno. je rekao da je parkirat njegov auto i bez ogrebotine se ga parkira. Bez ogrebotine. Pa već si bolji nego A kraj. to je samo platu. Ja ne To je vrem. bilo taj jedan put i nikad više. Nije kad više. Njemu ne daju ni dozvolu. Ne znam li se ovi stvari. Javim se u policiju. Kriznih situacija. Dobar dan.
Dan, kako se radi, dobro? Jesu vrijedni? Imate još kakva pitanja? Jure? Jure stiže. Evo, znate ko je to? Ali niste se dali s Lako da si iznenadilo. Vidiš? Ništa ne očekivali i Na televiziji je manje, ovoliki. Tu je veći. Kako ti izgleda? A kako je kamera smanjena na ovu slike, sve. A kao što vidite, stvarno se da je veći. Nemaš trupna? A bude. A danas sam da... Ovo je malo kasno. Da, on je kasno došao kuće pa nije napravljen. Imate kaj cure vi zapitati? Vas se gledali zanima? Cure se nešto strane. Sad lica puno drugče. Što ti to sve znaš? Nešto podijeliti? Ona ne tajne. Sad nije zanimljivo. Rad. Rad, metoda da brani, da ga ne boli. Inače puno golova bi ušlo. Treba je on imati već opremu. Ima drugačiju kacu. Da. Zašto, recimo, kad teš maknuti palce, kuda oni zove ono? Pa Imamo ih još. imamo kako? Inače imamo ti rodopiju. Neka ti rodopiju. Inače imamo 3 koje su spremne, znaš, pa jedna pukne samo. A svih sram reći. A jedan sam si ostao bez rukavice. Da, jedan. To se isto. Može. Reci. Kako je vam ja sad na vašem bratu? Molim? Kako je vam ja sad na vašem bratu? Alen ti lijepo stavio ulje. Leži samo oko. A kaj nama? Pa mi igramo na istom ledu, onda ćemo mi isto padati. Ovo sam, ja, znači ti ja.